Došli smo na promociju Benelli pušaka. Evo ovako, krećemo od prve puške da vam predstavim. Benelli Legacy za američko tržište kalibar 28. Težina 2,3 kg, cev 65 cm. Stručan je bote. Također, Benelli Raffaello Cryo kalibar 20. Dužina cevi 65 cm. Krenimo. Težina 2550. Onda Benelli Legacy kalibar 20, težina 2,550 kg, cev 65, rađen za američko tržište. Onda Benelli Passion kalibar 12, cev dužina 65 cm, težina 3200. Onda isto Benelli Cryo Raffaello, kalibar 12, dužina cevi 65, težina 3200. I Benelli Vinci Max 4, rađen za američko tržište, magacin 3 metka i magacin od 9 metaka, znači 8 plus 1 i cev dužine 71 cm. I to ćemo danas da isprobamo. Zahvalit se na pažnji, jebi se. Ponosnog vlasnika snimite. Vlasnika niko ne snima. Evo me. Čekaj da ja smaknem moju. To je pravi trap, pa Ajde, jebo full. javu. Full. Može. Evo došlo ovaj pet. Full. To, snimljeno! Full. Bravo, bude svaka čast. Stvarno, jedno usporeni mašine. Može? Može. Jej, a bude još. Katastrofala. Full! Bravo, bravo. Wow. Sad je nogu i povuče opet. Ajde. Nema, ti si isto tu municiju. Ova trza jebote, šta je ovo? Pa još jedno pola. Znaš koja je razlika odnosno na dva? Bravo. A to je oca da drn, da Nisi snimio normalno. lepo. Uvijek kad pogodim. A jevi, prošlo jesam. Nek. Taj naporni još imaš jedan metak samo. A ti jedan. Jovan je ovo. Ja i ti Boki ko nas vadi? Sad će nas zvati za... Rašta će zvati mene ili tebe za... Mi smo uzbili se za šelnučenje. Ne, daj oglas, pucamo po svadbama. A ti jebe. Šta ti je jebote? Evo šta radi dečko. Dečko koji obećava je. Dalje, direktno iznad mašine. Još ono kad pošaljemo Benelli s njim prezentaciju, gotovo. Ja mislim da 6 komada nije, ko skupi u Srbiji 6 komada, poljudim ga. Alo, brate. Imaš tamo 5. 6 pekija. Kako 6 pekija? Da se ne plati nije. Dobro. Ajde, kao. Joco samo gađa, prosto se lepo vidi kako gađa. A ti To jebe. gađa, evo ti metak. Čekaj. Jovan puca, pusti ga. E, kasniš Bojane, kasniš.
ti jebem su. Šta radi? Pičku. Čudo. Štar. Prođe po